na kabiri niki Buhiga muri école moyenne pédagogique de filles yaho ibuhiga ni muri Karuzi iwacu nkaba mvuka mu Rumonge ni muri Sud nafata ruriya rugendo rwose ure nkagenda kwiga hano biriya bintu igihe byatangura le 29 twaragiye kuryama bisanzwe hanyuma le 30 c'était dimanche tugenda mu rusengero muri promotion jewe narimwo harimo umukobwa yitwa Nyarushatsi Suzanne uwo rero niwe yari fiancé wa Simbananiye Artemon dans la même classe harimo witwa Liliane Ndayishimiye barabagenzi abo bombi ko ari abanyamata ari babiri barabanyamatana kandi n'abatutsikazi b'abahima mwijoro rero byo bavuga byari biteye ubwoba najyama ku kitandatu hasi mwijoro baryamye bamaze kunyamatara baryamye naranyoronyomba ngaca ngena mu rutara ngaca njyama kwisima atani n'akarengeti natwaranye amaliste yaratanguye kwandikwa muri école bagize amaliste par classe mugabo hariho na liste spéciale rero yagiye kwa amazina ane hariko jewe hariko rero na Marguerite Mbonyimana twavuka ku Mugara mu Rumonge baragerageza kurondera yenge n'batwica none bizogenda gute kugira ngo dufe baragenda aba surveillante l'unique de surveillante uwitwa Olive Kagajo yarahagurukanye le petit doigt yarahagurutse aravuga ati abana babandi ndi mu batwara arahaguruka turemarika gusa yuko atanguye kuvyima mu maso twibaza yuko yararararira abana babandi ndi mu batwara naho mubashira baba soda rero bakama gukora amarondo baza kumwumvisha yuko bategetswe kutwica aravuga ati ndi mutwara abana babandi mukabatwara imodoka batwara naje mu yintwaramo umunsi umwe ho ngo baraje basanga twese turi muri recreation baramwumvisha impamba atava kwizima yababwiye ati ngabajya abanyeshuri bose bari hanze ubu ni recreation hariho mashete mubona bafise nico kibazo yabajeje abasoda hariho mashete mubona bafise araduproteja ukwezi kwa gatanu kose avuga ibyo bintu araduproteja n'ukwa gatandatu